Maayong hapon. I am Ms. Riza, and this afternoon, today, I will be teaching you on how to subtract integers. So, diri ang side, as you can see, these are the rule on how to subtract integers. Una, i-change ang sign sa subtrahend. Then, after changing the sign of the subtrahend, you may now proceed to the process of addition. Para masabtan ang maong rules, proceed sa example letter A. Say for example, negative 3 minus negative 5. Lang. Unya, sa baba, bali naka-vertical na siya ha. Unya, maghatag po kong example na naka-horizontal. As it said, the rule on how to subtract integers is i-change nato ang subtrahend. Ang subtrahend is the second number. Kani ang minuend, kani ang subtrahend. So, katong ikaduhang number o katong baba nga number, mao to ang ato ang ilisdan. If negative siya, i-change nato into positive. If positive siya, i-change nato siya into negative. Our subtrahend in here, palay nato niyo si A. A, yeah ka. Our subtrahend in here is negative 5. So, ato ng ilisdan o positive. Lahi na pen akong gamit ha, lahi na ball pen. Ilisdan na ito positive. After ma-change ang sign sa subtrahend, proceed na sa process of addition. That means, si minus, himuong plus. So, yun na. Proceed na sa process sa addition in which, pag dili parehas ang sign, pag parehas ang sign, i-add, and then copy the common sign. Pero, sa kaso nga, dili parehas ang sign like this, negative si 3, positive, nahimo ng positive si 5, obviously, dili na parehas ang ilang sign. So, kung dili parehas, mag-minus ta. Ang 5, kuha at 3, you have 2. Bahala si, kung ano na si 5 na anak daliha sa baba. Okay na na siya. Okay, ang si 5 kuha at 3, you have 2. Then, copy the sign of the bigger number. Kinsa man karon ang mas dako, 5 or 2. Ang mas dako is 5 and then ang sign na 5 is positive. So positive po si 2. Another explanation for that. That's the answer. Another explanation for that is, let's have diri sa baba. A sub 1. Na another explanation for that ha. Himuon nato siyang naka-vertical man siya, no? I-plaster nato siya in a horizontal way. Like, copy si negative 3. Bali, original na ako, original given. Copy si negative 3. Minusan daw. Originally, this is negative 5. Negative 5. Magamit ang parenthesis ha. Kaya kung dili ta magamit ang parenthesis, tanawa ang iyahang dagway. Nagsangka ang duha. Negative, ang minus o ang negative nagsangka, which is libog na noon siya sa mata. So, gamit yung tag-parenthesis. Take note, same lang gihapon nga given ako ang gibutang dari'a. Ang dari'a patindog, ang dari'a palaray or pahigda ang way niya. Kay basin oroy, maka-encounter mo ani, malibog na noon mo solve kay naanad mo o patindog nga pamaagi or pa-vertical nga pamaagi. So, balik na dari'a. Negative 3 minus negative 5. As to the rule, ang subtrahend mauni. Ang subtrahend daw, i-change ang sign sa subtraction of integers. So, maumani ang subtrahend, change na to ang sign into positive. From negative, himo ang positive, then proceed to the process of addition. So, yun na. Mauna na ang dagway. Equals. Si negative 3 daw, plusa na to o positive 5. Pwede na ganina i-reason ng positive. Positive, untay problema, pwede naman ulay positive sign ang positive. Again, negative 3, i-plus sa positive 5. Obviously, unlike sign, ang isa negative, ang isa positive. So, i-minus na to. Ang 5, kuhaan, o 3, you have 2. Then, last to consider is, kung kinsa tong dako nga number sa duha, ang mas dako, the bigger number between the two is 5. Ang sign na 5 is nahimo ng positive. So, buot ipasabot, positive po ang atong answer. Same ba ang answer?
Yes, same lang na ang answer. Another explanation for that, same lang gihapon ha, butangan na to og 8.2. Ayaw, di na mo maglibog ani. Na, 8.2. Same lang gihapon. Copy na to. -3. Original ta, original nga given kung unsa to akong gihatag unang-una, mao gihapon nato para makita nato ang mga bisag unsang porma or paagi. -3 minus na siya originally, unya -5 na siya originally equals. Ang gani nga pamaagi nga akong i-example sa inyo ha. Kay basic na yung mangutana ba, ma'am, ano i-change man jud ang sign sa subtrahend then proceed to the process of addition. Nganong ingana man, here's the explanation. Bali, mahog na ni nga mag-advertise ko ha. Ready kaya pa ba diri ah? Advertise ako ha, advertise ako. Ingani gyud ang subtraction. Para mas masabtan nato advertise ako. Mag-advertise ko on how to multiply integers. Multiplication ha. Kung mo ingon tag multiplication, there's a lot of symbols sa multiplication. Pwede gani ingon ani. Ang naanda na to sa elementary ingon ani 2. Dahil na pud nga voltage para dili ka ayon ko ano. 2 times no. Sa elementary is ingon ani 2 times 3 equals 6. Kani nga symbol. Napoy uban, napoy another symbol for multiplication is kolong, that is 2 times 3 equals 6. Napoy uban, 2, basig malibog mo ba nga nga, si Tura may sa nganong si 2, dili kulong niyang isa dito. Pwede ra gina siya, pwede ikulong tanan, pwede ra pod katong pinakauna dili kulong. 2 times 3 gihapon equals 6. Another symbol is 2 times 3 asterisk equals 6. Another symbol is 2. Multiplication dot ang tawag niya. Kung may nantag multiplication dot, dapat ibutang siya at the very center. Ayaw siya sa bottom, ibutang kay mahimo naman na siyang decimal, ma-point na siya. 2 times 3 equals 6. So palihog ko og tan-aw. Sa mga symbols sa multiplication. Kani, multiplication symbol. Parenthesis is a multiplication symbol. Kana, o kani, asterisk, o multiplication dot. Na. O na akong unang advertisement. Ikaduhang advertisement is, mutandog ta on how to multiply integers. Because multiplication of integers has something to do with this one. Kani. Kita pa. Kita undi ay. Okay. Grata, advertise ko. In multiplication of integers, maghimok po kong video ha on how to multiply integers. Kanidri ay, it so happened that we will touch multiplication of integers para ma-explain na po nganong mag-change of subtrahend. Kung dili ka gusto mag-change of subtrahend, anong mga pamaagi ha? Namin laing pamaagi para dili libog sa imuha. Okay, another advertisement ha? Multiplication of integers ta. The rule on how to multiply integers is, sayo nang kaayo, timan-an lang nato nga parehas og sign, positive ang labas. Positive times positive ang labas. Like this, 2 times 3 equals 6. Puros positive times, obviously positive po ang labas. On the other hand, kung puros negative ang times, same sign gihapon, positive ang labas. -2 times, magamit ako parenthesis ha, -3 equals, puros negative sign ang gi-multiply. Parehas og sign. If parehas gani nag-sign, ma-positive man na or ma-negative and negative man na, automatic positive is the answer. -2 times -3, parehas ang sign. Kung mag-multiply ka, the answer is positive. So, ang answer diri is positive 6 gihapon. Mo ni sa multiplication ha. On the other hand, kung dili parehas ang sign like this, -2 times 3, negative si 2, positive si 3, take note, it should be negative ang answer. Kay dili man parehas ang ilahang sign. Sa multiplication, bisan pag si negative,
mapunta kang 3. Dili na mag-matter ha kung asa mapunta ang negative sign sa multiplication. Dili na mag-matter for as long as dili parehas ang ilang sign, and when you multiply the two, ang labas ana niya is negative. Bahalag asa na mapunta si negative for as long as positive times negative or negative times positive, di man parehas ang sign. Kung mag-times ka, the answer is negative. So yun. But take note ha, nako i-highlight ha, nako i-highlight. Okay, basic ma-misinterpret na to. Hala, basta di ay parehas ang mga signs o niya i-multiply, the answer is positive. No, not all the time. Like this, I'm going to give you an example ha. Sige. Negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Take note ana ha. Take note ana. Negative times negative times negative times negative. So makaana ta, hala puros negative ang ipang multiply. Parehas ang mga sign, automatic positive na. Dili sa tanang panahon, depende siya. Parehas anang iphon sa nimo kung pila ka buok negative numbers gi-multiply. Pag even gani sila or kung pares gani sila, positive ang labas. Parehas anil. Let's count kung pila ka buok negative numbers ang gi-multiply ha. We have 1, 2, 3, 4. Upat ka buok negative numbers gi-multiply. Even, kumbaga ba, even sa English. So, if even gani ang number of negative numbers being multiplied, positive ang labas. So, positive na ang labas ha. Dito na to sa multiplication. 2 times 2, you have 4. 4 times 2, you have 8. 8 times 2, you have 16. Positive 16 is the answer. Kung libog, kung nalibog na noon mo sa ako ang daghang giyaw-yaw, dara ang kuan, pieces niya. Equals. Kani sa atong ipares-pares na to. Pares-pares na to para masabtan gyud ninyo. Negative 2 times negative 2, same sign, negative times negative, positive ang labas. Take note. Negative times negative, positive ang labas. 2 times 2, you have positive 4. Negative 2 times negative 2, positive 4 ang labas. After ana, i-times na pod nato siya. Unsay isulod nato dire kani na pod. Kani. Negative 2 ug negative 2. Same sign. Negative, i-times sa negative, parehas ang sign. Positive dapat ang labas. So, negative 2 times negative 2, positive 4. 4 times 4, you have 16. So, same lang gihapon ang answer, no? Mao nang ako giingon sa inyo, ha? Dili mo automatic mo judge. Kay naglaray mo ng puros negative diha ng ipang times, automatic positive dahil ang answer. No. Ipasa kung pila siya kabuok. Kung pare siya like this, 1, 2, 3, 4, upat ka negative numbers gi-multiply, even, pares. So, positive ang labas. I will give you another example. Negative 2 gihapon atong gamiton nga tulo ra ka buok. Negative 2 times negative 2 times negative 2. Diha na mo mag-negative. Ayaw automatic pag-judge ha. Negative, it times sa negative, it times sa negative. Hala, puros negative numbers. G-times, automatic, positive ang labas ani. No. Count, ipasa kung pila ka buok negative numbers gi-multiply nimo. Pag ang ihap gani nimo is odd, sa Bisaya pa bungkig, automatic negative ang result ana niya. 2, nya multiply dayon ta. 2 times 2 times 2, pila man? You have negative 8. Negative 8 is the answer. Or, akong himay-himayon ha, negative 2 times negative 2, positive 4. Si positive 4 karon, i-times sa negative 2, negative 8 ang answer. Or kung gusto gid ninyo nga isulat, ilibog tan-awon, again ha, negative 2, kani partner na to, negative 2 times negative 2, same sign, negative, gi-times sa negative, the answer is positive 4. Ayaw biyain, ikopya lang nako ha, ayaw siya biyain. Equals, last na, 4 times negative 2. Ang positive, i-multiply sa negative, negative ang labas. And then multiply din sa numbers, you have 8. Muna akong ginaingon nga dili sa tanang panahon, bisan pag parehas og sign imuhang gi-multiply negative times negative times negative, pila ka negative diha,
automatic mag-positive dahil ka. No. Ipasa kung pila ka buok negative numbers ang gi-multiply. Parehas ani. 1, 2, 3. Tulo ka buok negative numbers gi-multiply. Add sa English, bungkig sa Bisaya. Negative ang labas ana niya. So much for the advertisement. Sorry sa advertisement, but I have to do this. Pasensya na yun. Para ma-explain nato ni Drea. Balik ta Drea. Na ay parenthesis. Take note. Parenthesis is multiplication. So kung kinsa to'y katapad sa parenthesis, pinaka katapad mauto ang i-multiply. Again, parenthesis is a symbol for multiplication. So kung kinsa tong katapad ni parenthesis, mauto ang atong i-multiply. Ang pinaka katapad sa parenthesis. Buot ipasabot, copy lang ta ani. Kani bitong gihatag ko ni siya nga explanation. It's because kung malibog yun ka, mawa ka sa pasiba, kung makalimot ka nga ang rule sa subtraction sa integers is usbon ang sign sa subtrahen, parehas ang inyong pangbuhat nato. Then proceed to the process of addition, si minus, gihimong plus, parehas ang inyong buhat nato sa A o sa 8.1. Another explanation for that is, kung di ka gusto anang magkambyo-kambyo sa mga sign, kung di ka gusto, kani ang gamita. Negative 3 minus negative 5. So, si negative 3 lang sa atong kapihon. Dapat, marimong si parenthesis. Unsa gay na si parenthesis? That is for multiplication. Buot ipasabot, ang katapad sa parenthesis, maoy i-multiply. Pinakakatapad niya is negative. I-multiply nato na kang negative 5. Negative o negative. Negative o negative, i-times. Parehas ang sign. Negative times negative, parehas ang sign. The answer is positive, kopyahan. Yan. Equals last step. Ang 5 karon is positive. Si 3 is negative. Kuhaan na to. I-minus na to. 5, kuhaan or 3, you have 2. Which is bigger between the 2? You have 5. Unsa yung sign ni 5? Positive. So positive for the answer. Look at the answer kung parehas ba. Ang answer sa letter A is 2. Ang answer sa 8.1 nga gipa horizontal paglaray is 2. And kung di mo gusto mag-change sa sign sa subtrahen, naamang tayo laing pamaagi. Tanawa ang answer. Same gihapon, which is 2. So ana lang. So hatag na yung example. Mag-B na po ta. B. 6 minus negative 3. Anak. Okay. Follow ta sa rule. I-change ang sign sa subtrahen. Ang subtrahen is katong ikaduhang number or katong baba nga number. So obviously kani ang subtrahen. From negative, i-change na to into positive ha. After changing the sign of the subtrahen, proceed to the process of addition. From minus, himuan ang plus. Then, operate dayon ka. Proceed sa process sa addition. Positive si 6, positive si 3, puros positive, automatic i-add. Positive si 6, positive si 3, positive po dapat ang answer. 6 plus 3, you have 9. So, 9 is the answer. How about, ma'am, kung isulat na siya in a horizontal way or laray, ay may problema. B.1 tayo. Paana ang pagkasulat? 6 minus negative 3. Take note ani ha. Ana. Ay. Okay. Ana siya. Equals. Kinsay subtrahen. Gamit ang parenthesis ha. Kailangan kayo magsangka ng duha. Okay. Subtrahen. I-change na to. From negative, it will become positive. After ma-change, proceed sa process sa addition. From minus, himo ang plus. That's it. Ana lang siya kasayon. So, copy si. Copy si 6. Si 6 is positive. Si 3 is positive. Si 6 daw, i-plus kang positive 3. Same sign, puros positive, o di positive po dahil labas. 6 plus 3, you have 9. Look at the answer. Same gihapon. How about kung dili ka ganahan
Malibog yun ka, maglibog yun ko, o kanang kuan, malipat akong mata, nga di na ako makambyuan, ma-change ang sign sa subtrahend, unya si minus di na ako ma-plus. Kung libog yun siya, kung lisod yun siya itatak sa utok, here's the other way. Copy si 6. Original ta ha, abi point 2 ta. Original ta, lahion na ko ang ballpen, ay ang kuan din. Original ta ha, katong given nga, yung given nga gihatag nato nga wala pa ko nagtandog, wala pa ta nagtandog sa sign. Okay, 6 to siya, minusan daw, ug negative 3 yun na siya una. Negative 3. So yun, dito ta sa times, kung di ka gusto mag-change sa subtrahend. Dito ta sa times, equals. Parenthesis is a symbol for multiplication. So mag-multiply ta. Kinsa may i-multiply. Ang gikulong sa parenthesis is negative 3. That means, kung kinsa tong pinakakatapan niya, dito ta mag-multiply. Buot ipasabot, kopya lang sa, relax lang ni si 6, and then, diri ta mag-multiply. Si negative, i-multiply kag negative 3. Take note, negative, i-multiply sa negative, puros parehas ang sign, automatic, positive ang answer. Ma-plus na ni siya. Plus, negative times negative, same sign, positive ang answer, ikopya si 3. So that's it. Same sign, positive si 6, positive si 3, i-add 6 plus 3, you have 9. So positive 9 is the answer. Look at the answers. Asterisk na ko ha. 9 ang answer dere sa vertical, patindog nga pagkasulat. Kung ipalaray po siya pagkasulat, unya nag-follow tag rule nga mag-change ang sign sa subtrahend, then proceed to the process of addition, tanaw ang answer. Same gihapon. O kung dili ka gusto ani nga mag-usab-usab sa sign sa subtrahend, you have this, b.2, nga nag-times ta kay ang parenthesis times man na. Look at the answer. It's just the same. So that's it. Kaya pa ba? Or shall I erase? Tama naman siguro to. Okay, erase na to ni. Hatag ko og kuan. Kanang pinataas. Di na ko mag-letter na, pero I'd like to give another example. Ani kining subtraction, medyo kawat sa oras yun. Negative 10 plus negative 3 minus 3 plus 2, negative 2. What else? Negative 3, negative 4. Okay, enough. Equals. I-remove na to ang parenthesis ha. I-remove na to una. Negative 10, kopya. Kisay pinakakatapat ng parenthesis. Parenthesis is multiplication. Kaysa tong pinakakatapat niya, mautoy i-multiply. Dara. Positive, i-times sa negative. Dili parehas ang sign ha. Nag-times ka positive, i-times sa negative. Negative ang labas, kopya ha. Diri ata. Copy. Oops, ayaw sa pagkopya. Ang pinakakatapat sa parenthesis is times. Pinakakatapat ng parenthesis is 2. So, si 2 ang i-multiply na to. 2 times negative 2. Take note, positive, i-multiply sa negative, negative ang labas. Di man parehas ang sign. Unya, nag-multiply ta. Negative ang labas. And then 2 times 2, you have 4. Dari ata. Kanina nga part. Ang pinakakatapad ni negative 4 is negative 3. Dari ang katapad tapad sila. So, negative 3 times negative 4. Negative, akong unahon ang sign ha, o bungat. Negative o negative i-times. Puros negative times. Positive ang labas. 3 times 4, we have 12. Or negative 3 times negative 4, positive 12 ang labas. Let's combine all the negative numbers. Pwede po, ay isa may positive. Combine na itong puros negative. Negative 10, negative 3, negative 3, negative 4. Puros negative. Automatic negative ang answer. Combine na to. Puros negative. Negative, copy the common sign, which is negative dara. And then, i-add o ilahos og add, kay parehas man silang sign tanan. 10 plus 3, 13. 13 plus 3. 10 plus
3, 13, 13 plus 3, 16, 16 plus 4, 20. Copy plus 12 equals, dili sila parehas og sign, i-minus. Ang 20, negative sa 20, positive sa 12, dili parehas, i-minus. Ang 20, kuhaan og 12, you have 8. Which is bigger between the two? Asa ang mas dako? Si 20 ang mas dako sa ilahang duha. Unsay sign ni 20, negative sa 20, negative pod ang answer. That's it. Thank you.